takluk sifat yang 6 di dalam sifat 20. Jadi sifat 20 boh. Dalam 20 boh sifatnya yang nak takluk nambah belah tu hana. Jadi dalam nambahnya nak takluk diji. Yang pertama takluk ba maujud. Yang kedua takluk ba wajib. Yang kelima ba mustahil. Keempat ba harus. Kan? Hajaid. Arti jaid ha? Dah lanjutlah maknanya. Sifat yang 6 iaitu teman sifat 20 yang nak takluk nambahnya. Teman nambah. 1. Kudrah. 2. Iradah. Le sama. 4. Basar. 5. Ilmu. 6. Kalam. Jadi sifat 20 boh. Yang nak takluk nambah. Nambah. Yang pertama kudrah. Yang kedua iradah. Kelih sama. 4 basar. 5 ilmu. 6 kalam. Kudrah artinya kuasa Allah Ta'ala. Mustahil ilmu Allah Ta'ala. Dalil. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Iradah artinya berkehendak Allah Ta'ala. Mustahil hana berkehendak. Dalil fa'alul lima yurid. Adanya boleh sama tanya. Sama artinya menduk. Mustahil tuli. Dalil wallahu bikulli wallahu wallahu sami'un alim. Basar bipul. Basar artinya melihat. Mustahil buta. Dalil wallahu basirum bima ta'malun. Berlima ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Mustahil jahil. Dalil wallahu bikulli syai'in Benam kalam. Arti kalam berkata. Mustahil bitu. Dalil wa kallamallahu Musa taklima. Dalam nambah sifatnya dijih nata takluk. Baru tak kena ukur. Kudrah dan iradah. Takluk bak sifat mungkin. Jadi sifat 20 boh. Dalam 20 bohnya yang nak takluk tak nambah. Dalam nambahnya dijih. Pertama kudrah. Kedua iradah. Lagi 5 bunuh je. Kudrah iradahnya takluk bak mungkin. Kajian selepihanan. Adanya terlanjut 5 dari ikut. Sama ba basar. Takluk ba maujud. Yang terakhir ilmu dan kalam. Takluk ba wajib, ba mustahil, ba sifat 20 boh. Yang nak takluk nambah. Belah tu hana. Toh nambah sifat takluk. Tato ju sudah tapi minta. Kudrah, iradah, sama, basar, ilmu, kalam. Kali tato. Man tungku kudrah iradah ho takluk. Bak mungkin. Kata lebih nanti. Sama basar ho takluk tungku. Bak maujud. Kaji kat enan. Yang kedua ilmu dan kalam ho takluk. Bak wajib. Bak mustahil. Bak harus. Tahu ulang dah ho. Kudrah iradah ho takluk. Bak mungkin. Mungkin bagi padit. Put. Mungkin mewujud pada Adam. Mungkin Adam pada wujud. Mungkin sayujad. Mungkin alimallahu anahu lam yu. Yang terakhirnya itu biar 8 tu. Ijad, i'dam, tahlik, tarzik, ihya, imat, ihda, itlal. Olehnya lam tamak basar atau takluk. Bak mewujud. Mewujud bagi dua. Mewujud hadis, mewujud tah mewujud kadim Allah Ta'ala. Tah mewujud hadis getanya makhluk. Amho. Yang terakhir ilmu kalam Allah takluk bak wajib, bak mustahil, bak harus. Ilmu gepunan takluk inkishaf. Kalam gepunan takluk dilalah. Kudrah dan iradah. Belum boleh dulu. Apa tu? Ini dah. Ni apa?
kudrah ya kan? dah irada. Kudrah dan iradah. Yok, ji takluk. Nah. Ba sifat mungkin. Kau kan? Yaitu mungkin ma'dum. Yang bisa. Ben kile. Dan mungkin mawjud. Kedua. Yakni bandum ji takluk alam ubak yang jaid. Yakni terang nutupu oleh Allah Ta'ala akan harus nepena bandum malaikat. Dan ditakluk kalam ubak yang wajib, yakni nutupu oleh kalam Allah akan dalil wajib nada Allah Ta'ala. Makanya kalam takluk ubak wajib yang pertama. Kedua takluk ubak mustahil. Kedua takluk ubak akhirnya ke kalam. Kalamnya takluk wajib, takluk ubak mustahil, takluk ubak harus. Ilmu menansyid. Kudrah dan irada. Ji takluk bak sifat mungkin. Jadi kudrah iradanya takluk bak mungkin. Turah mungkin kalau kita buat kitab je buat apa katanya? Mungkin mawjud, mungkin ma'dum, mungkin sayujad, mungkin alimallahu annahu lam yujad. Mungkinnya yaitu mungkin ma'dum dan mungkin mau yakni bandum jitalu alam ubak yang jaid, yakni terang nutupu terang nutupu oleh Allah Ta'ala akan harus nepena bandum malaikat. Dan jitalu kalam ubak yang wajib. Kalam, arti kalam berbicara ataupun berkata-kata. Ubak yang wajib, yakni nepetunjuk. Arti dilalah nepetunjuk. Kalam takluk ba dilalah. Na dilalah wajib, na dilalah mutahil, na dilalah harus. Jadi kalam yang kena yang takluk. Arti kalam berbicara. Berkata ka mutahil bisu konyo. Olehnya kalam takluk ba dilalah. Dilalah arti ji diputunjuk. Putrai putunjuk ba wajib ba mutahil ba takluk kalam. Ubak yang wajib, yakni neputunjuk li kalam Allah akan dali wajib nada Allah Ta'ala. Allah berarti kalam mengubah. Allah tidro. Allah nyona. Hoi putunjuk haba Allah. Kalam kan haba. Maksud long tidro. Habanya hoi tunjuk. Haba Allahnya hoi tunjuk. Long tidro ke Allah Ta'ala. Long Allah nyona dat Allah Ta'ala hana lagi tanya. Hana menghajat kepada diri punya. Olehnya Allah Ta'ala hana membutuhkan kepada pencipta. Dat Allah na wujud arti na Allah Ta'ala mutahil hana. Watai gekun menali Allah Ta'ala. Nyan hoi petunjuk haba nyan. Wah. Sifat wapluh boh. Wajib. Pertama wujud, kedua kidam. Petunjuk kat Allahnya nadat na tau wujud. Dat Allah hana menghajat kepada yang lain lagi tanya. Tanya na tau wujud. Allah na yang kemudian sifat nafsi ataupun sifat istighna. Allah kaya tidak membutuhkan kepada orang lain. Berarti Allah nyuna hana majak kurunlah. Berdepu Allah nyana tidak ternafi oleh hana. Itanya dasar oleh nyana. Itanya tun padi lahiron 70. Tun 60 kurang don hana. Le Allah iban ban kana sekolomnya hana. Kon cikana Allah Ta'ala. Benar. Apa? Iputunjuk haba Allah berarti dat Allahnya na. Maksud Allah tidak. Pu Allahnya wajib tidak? Karena sifat 20 wajib mustahil sifat 20 wajib. 20 tu mustahil. Arti olehnya lam yang kedua. Dalil dalil firman Tuhan. Itanya boleh dalil. La ilaha illa ana. Arti Tuhan, artinya hana Tuhan yang lain melainkan ulun yang Tuhan. Hana Tuhan yang patut disembah kecuali lu. Wajib haba Allah kan? Tunjuk ku wajib. Arti dilalah tunjuk haba dilalah putunjuk kalam haba Tuhan. Arti kalam berkata-kata Allah Ta'ala. Tunjuk haba Allah bakun long tidro hana lain yang lagi lu. Tuhan lain tapi tidak mempunyai sifat Tuhanan. Tuhannya mempunyai sifat Tuhanan.
Dan ta'ala ubak mustahil. Kan? Berbilang-bilang zat Allah Ta'ala. Takun Allah consider dua Tuhan le Allah. Allah na le dro, Allah na pu dro, Allah na limang dro. Munai le. Dalil firman Tuhan. Laqad kafara alladhi qalu inna Allaha salithu salasah wa ma min illallahu wahdah. Artinya, sesungguhnya kafir ke kafir. Kafir ke kafir. Ke daripada ikat boleh kan? Kafir ke kafir. Urang kun Allah Ta'ala. Urang kun Allah Ta'ala. Tuhan yang kelih. Ni bak leh. Ni bak leh. Padahal hana Tuhan yang lain melainkan zat Allah Ta'ala. Tak pegah Allah Ta'alanya lebih tidro. Tak tidro. Wahdaniyah artinya tak kena baca. Wahdaniyah artinya tidro Allah Ta'ala. Mutahid. Dua. Daliji kul huwallahu ikul le kafe. Laqad kafara alladhi nakafaru. Laqad kafara alladhi qalu inna Allaha salithu thalatha. Allahnya le. Allahnya terjadi di dalam heboh unsur. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Menyertanya tanggap Tuhan le, berarti kalau ketika Nasrani. Munya Nasraninya dianggap Tuhan le banyak. Menyertanya tanggap Tuhan le, tunggu ka. Gimana berarti Tuhan? Wa ma min illallahu wahdah. Angkanya Tuhan. Allah kan le pada itu. Berarti menyatakan Allah le hai tu habanyan. Entah, berarti Allah kan le. Dan jika lu kalam ubak yang jaid. Jaid je na je ha. Yakni ji putunyo le kalam Allah Ta'ala dalil. Harus nupuna dan harus nuputan bandum alam yang nupujud li Allah Ta'ala. Donyanya gepujud li Allah pijud, gepehana pijud. Turah di sini ijad i'dam bakmum tak ada kurang ada. Gepegat alamnya pijud. Ada hanapi. Dalil kodam. Firman Tuhan, kullu syai'in halikun illa wajhah. 4. Artinya tiap-tiap sesuatu bandum binasa. Mandum ketanya yang diciptakan oleh Allah Ta'ala mandum binasa. Mahu mati maksudnya. Melainkan yang hana binasa hanya zat Allah Ta'ala.